Yeah, me and Ogie, we've come a long way from last year. I think I enjoy playing with him, and we understand each other. Playing at the Bulls, of course, it's nice having a guy that understands you as a fly-off and knows when you want the ball and when you don't want the ball. So I really enjoy playing with Ogie. Nee, dit is ongelooflik. Soos ek sê, ons is baie gedetermineerd geweest vir hierdie wedstryd vanaand. Ek dink Wellington het ons seer gemaak en as die laaste 3 weke het ons heeltyd gedink aan hierdie game en ons wou hom gewen het, nie net vir onsself nie, maar vir ons mense ook en ons ondersteuners. En ek dink op die einde van die aand het ons uitgekom en ons was die hongerder span. Ons 'n bietjie laat gaan tweede helfte, maar ek dink daar op die einde het ons weer gewys ons wou hierdie wen gehad het teen alle koste. Nou, die laaste skop, wat het jy jou gedagtes gaan die res van die veld af? Nee, kyk, ek het vir Pat geback 100%. Hy werk verskriklik hard met sy stelwerk deur die week, so ek het geweet as hy met gaan raakskop sal hy definitief vir die bene hê met dat adrenalien wat pomp en dan ja, ek gun dit vir hom. Dit was 'n great skop. And the 20 IRB championship to test level, I mean it's your first year playing test rugby. How big of a step up is that? No, it's a very big step up. I think once you go from the 20s to Super Rugby, it's already a step up. Playing against older guys, it's much quicker, much more physical, and then you get to test level, it's just so much more. I think the main thing is you get punished for your mistakes. If you make a mistake, you will get punished at test level every single time. So that's the biggest difference.